Abananga bomunsozi tulinayo ni Mountain Dew. Abeeru mutafaayo tulinayo Kafonta. Baba tusangaye mu Kigangu. Kale eze n'okubagana banamuna kunga olwa leero lunaku lwa Sande nga buliido. Tuwagani wano mu Kigangu era nga Basoga Community UAE nga ninze Ntumba Rashid Namina Abasoga gakwa straight out Busoga Muterere nga lwaleero tuwana tukweteekateeka bwetu ngansangayire ana ndi wano chairperson inogoza omwoyo esente diri gulugulu otampa gundi nakibali kutubona mboneka baba bali kubona otherwise olwaleero nga bwe kiri nti tuidamu na mu Kigangu okuba nga twaganana n'okuba nga tukubaganya ebirowoozo bweteteekera amatwikira agali very soon tujja kuba nga tulako akawuwo tubakoberali era nga tuli wano ne banaife finance team efe ndi wano n'omukolo wo okuva emayuge naba ni chairperson ate olwaleero twabawo ne muganda waife nga Dubai muyaka era nga akalina kuweza mwezi aye nga asaze watwegaite ku nga Basoga Community UAE olw'ebirungi byaide nga awulira n'okubona n'obwenzi obw'obusoga okuba nga tambulira walala twaba ni Secretary General waife twaba ni ba members twabayo ni n'omugeni twabayo n'omugeni ambassador atatutumire mwana ali ku walayo aye nga tumutere mu VIP otherwise mbasangaziza era bendeza nkabi buli omu ajja kutwala ebirowoozo bye okubona kikyabaire asuubya ekirabetako essira okumatwikira gano nga baba waife isaife kyabazinga gabana diope owokuna Mama Finance niyo moderator kwa mzinda so hayo kuna baba Kale okay nyanka aliko nkwanula kwandire ababa nzaife amaina neirobozi nekonse omumbeda bamwala omumbeda omulala ati balo bokuzaako Maureen Lugero capacity jendi mwesa wadi notinere yemundiri muti ndiwo nganze wainwa wekigangu kasera kano bago mwandise kala balabo ba moderator tuli mu program ekigangu etambuzibwa Basoga Community as usual ngawe batwiriye katuba kopera mlikinge msharinge mpostinge ku mitimbagano jona ku Snapchat ku TikTok Facebook Twitter jemwita X nembi kutwejinti jona ku YouTube muna iwoka ali kulikinga iwoka ali kujoyinga Basoga Community UAE olinda lwo olifuna ebizibu nemale kabidi olibukiro to olina okwegaita ku kyalo kale mbiro twegaiteku oyinza obutegaita Basoga Community UAE aye wegaita ku Basoga diaspora oba wegaita ku Basoga nse kuba omulamu akuli mulala kubanga tutambulira walala nga Basoga kale olwaleero era nga bwe bakobeire tulina omulamu ogwenda lugudde okwogera ku bakava nga nja kutandikira kuba naife abatabatekeranga ku kamera naife era Basoga Community UAE nga ndija nga baba osooka weyakira abantu baba betweka Basoga Community amena n'ebirowoozo banange netebwakubula sayini kazalibwa abesegaga nga n'omusegaga okwira ekitundu oba ekibuga kyaiganga akaalo nakirulu abe nakirulu batumire ku ino abe nakirulu embende ino banange soko tumire ku mama tumire ku abaana tumire ku abakyala baba baliyo bakuba oti ndiyo ntende so katumira ku mama Nzala Nakizibu Amina nawati ati yenye nakirulu ni mukyala wange abaisongo bibuna abaisengo bize ndi mwana abaisengo bindi mwana omukyala tulimpanga bameka baba sawe no sofa ni mubana ngababi omukyala muisengo bi oyo mama nge mwene muisengo bi nangobi Aisha mwenda ino nangobi Aisha be yongeire okutumira ku mama tukwenda ino ate omwana mweza ali gumite mwenza ino oli omundi asobola kuba gumite ngono yakoba ati nze nina omukyala kyona ekikutuuka ku mubulamu kina kuswala yesebo mubulamu bano atumanya achievement n'okukawo yesebo oba oli mufumbo oba oli muwulu yala nze nenza ino confidence yo baba otatolanga okwo webale kuba musaada amekeche webale kusiima
omusaadde amekete kale baba ekyalo kyagalina otya eno basaka comment UAE kuba ekyalo kino nongera bwako kisiima busiime nga kifuna mutambo nayo yesemu era kubiriwo byona byona nsaba bitambule biri kowola abali abakali kutwegaita kubasobola okutwegaita era emunamwe n'omuli mu UAE muno mona basaba mwide tuve walala nganzi bwenaida mwena mwide tusobola okuba nga tutambuza olusoga kunti nikwawaawo nga tukali kwigalawo baba nga nkaligala muzindalo wano tutera okukuza oba tutera okuba n'ekibiina ekyamatikira gezebyo ekyabazinga agatera okubayo omwezi ogw'omwenda eno Uganda bagakuza meke twagakuza eno nga wakiseewo wiiki endala not because tusobola kukuza kulala but because tubana abantu betugatwera okutweyunga kukuza Uganda kale tukusobola kuba nga tuligakuliza walala n'abajeeka tutera tuba mu bifo eby'endawulo omwaka guno Pidi Allergy alitusuula aye nga tusuubira birungi byereere tudda kuba nga twongera okubategeeza oba okubawuubako okusingawo era ku mwaka guno twenda okubakobera nti bwe kitabaino baba ayinza okuba niife walala niife baani tukikubira nga leekyo nga tukaliku ekyo baba bintu kibyolowooza nti etwantende ku isira nga kulikuza oba kulidaguza amatiikira g'ekisenge ky'abazinga akaseera kano ekisookera erala olina okusooka okuba nti oyirizaganya kikulu ino meeting nga lino bwebaawo nti yakusaana wenawe nooba oli eyo ng'oli free olina okuba nga otuuka mu meeting twaba nga tuwedagana ebirowoozo twaba nga tuli updated buli kukituukawo oli walala n'ekiri kutambula n'ekirijja mu maiso waawe ebirowoozo byo eri byaino mwaba nga muwabulagana kyaba nga kitambula mpolampola kiyita mwaba nga mulya byokenaki bwawabulamu tweyanziza ndo baba nze nja kwongera kukusiima kuba oli gumite musaada mekete mbaye tali gumite ali gumite okuvaawo akazina ng'ejjobero kampeire menda atumira ku owena kiruluwera ogera okubatumira baliyo bali kubona sebo tutumira bananga abena kiruluwera okusookera chairman mwene famba basi yesebo oba amwidie naena amumbeere ka jambo omusaada w'amaani ino ku kyalo ekyo ena kiruluwera ni muzeeyi wange bategeze nti oli okukalamu anzaala mwami kibula abutu ndiyo obukalamu eno era ndi mu basoga bananga bwe muli kumbona wano oli waka ndi kumpewo nongera okusiima famba basi olw'ebirungi olw'ebirungi enfofoolo byakolera ekyalo ekyo weire kuba mu obulobaloba etuba obulamu bwo omuntu tasobola kusiimya obonabona mutumire nyo tweyanziza baba amanyi nosigaire nga ndikuyiwanga amanyi nansigaire saidi okubula omuyisa igaga oli gumite wakakasa oli gumite nze ndi gumite oli gumite sebo ndi musoga nva kuyirimbe oli gumite ndikwendayo omwana ondi ali gumite oba obulenzi ali gumite baba yogera amayina ga mukyalawo bakagwa abakazi olina bameka nze ndi omusaadda onzaalwa ye Muterere ebugiri kuyirimbe awo ku nsozi era ndi mwise Kadaama mutabani wa Ntumba Namina era nga mwidukulu wa Matata Misfolo era nga ndi musaada mufumbo e Uganda ino era nga ndina isabirye ndina abakazi abaswika mu mulala nga ntumira ku mukazi Nalanda awatyo likumiza Namata Raihana oba Mama Fati asangibwawa ayaganibwawa ali Kampala ekyongoki kyongolirokira ali Kampala aba Kampala Kampala munene aba Kampala ndi mama n'abafuna omukyalo ogwokubiri yesebo bamwita omwana Mumbeeza bamwita Omumbeeza Rahma wangi ali awo ebisawala sebo mama iba imwali kumita asobola okwogera amayina proudly erizo nekyobuuza ompangwire nyogera amazima yamwibanga italiwawa lijasaba okolola obintenenetekere ekiwundo olese kundi
Otabanga oli kumite. Akatsanga ila kubona General Secretary. Isuka boy. General Secretary nkwenda ino kubanga emirimu gigemena kana bwala. Bijoga. Okukulembeza obwoyi. Tibwa. Aye kulemera. Ni kwa wantu kuweleza bwe twenda. Ati choyogere ne. Ngo inakwenda usoga kuba kusasuka. Kola bwana chewa no. Wayandulira ababali baife ba program ekigangu basobola okutegera nange kubali kwogera naye mukaire kano osobola okuyida kuwanisebo. Olina okuba live. Atete okukyalo omunamba. Nenga niyanziza mama olwokumpanga kisakati. Olwokwogera ku abasoga. Kuba tendi genchi basoga bonka basibona. Ayi ababoni bona. Nabalijo tubona abo babalijo bona. Yona. Amaina gange inze Kakeire Frederick Isada Musogo okubeidinga omwisemena azalibwa mama omwisebungwe Prosperia mutumire kujali yona elamu endeino mutabane waje alikuweleza cha Dubai umba neyongeire ku nsonga gye tuliko nti Olowooza bisi byetwanisiddye kwesira. Byetwanitaire kwa kati. Makikiraga n'agali kubindabinda. Ku nsonga eyo njasooka neebaze. Betwalina bona. Makikiraga weide. Ne betwalina ku anniversary. Ng'abasoga. Mu isooka eyo mwena baatambula ababadde bona baajayo. Mwena mu isooka eyo. Ensonga esooka nze gye ndibingirira ng'eyo. Abasoga tulina okwiraba. Tulina okutambulira mu communities betulimu, betuwangayira mu kuba wano wazira mama ne baba baliera. Aye tuliyo nga basoga. Tutambulira mu communities zaife dino. Gye tulina wano. Kijja okuba nti nga basoga community eyo. Aye oba nti osoboire tulina abasoga diaspora. Abasoga nsiiti. So, wetuba tuli mu community zetu. Nitubanga tutambulira walala nga abasoga nga tuzira ku mukono omusoga wa Dubai, omusoga wa Abu Dhabi. Aye, kumasiikiranga gano nituyita awalala. Kuba ekitugaita kino kirala. Nitwogera olulimi olulala olusoga. Ate ngaali tugaita muntu mulala baba kyabazi. Kuba n'atutwala. Wetuba nti tujja kwongera okumanyikwa ng'abasoga tuve mu stage gye baali batuukimu. Twidde twegaite nti omusoga wa Dubai kyayogere n'owa Abu Dhabi kyayogere kitagunkola twafunamu kimu kirala. Ekirowoozo kyoliise ndize kendiise tubaganyeeku tufune ekijja okutwala ku nakyo ng'abasoga. Bwe tunaakola ekintu ekyo wano obusoga tujja kukola mu bulungi. Era ni baba kyabazinga yaali ndaba ng'amenyumiriza ng'abasoga abali mu ddungu. So mbasaba mwena tuba nti tutandise okweteekateeka ku okugundi baba kyabazinga ebikudda mu bwomwenda abo. Basaba twire walala tuve mu kyokoba nti omusoga wa Dubai twire walala. Era wetuba tutegeike nti oba tulitegekera Dubai twena twide tutuvaayo embira kino tukirekere ba Dubai. Kuba wonawona baba ejinja abaana bange abali ebweru bali wantu walala era weidyawo wonawona. Tali jasosola nti Aid wa Abu Dhabi, Aid wa Dubai. Twide walala era mbakunga nti mukasera ketuli muwire nti kazibuzibu ekitandika okusulasula kuliya obusente obwo. Benga tutegeka olunaku olunga luli masavu era tusobola okubanga baba n'ente gye twamufaira kulu n'esingawo tumutwalira ekisingaku. Gabegate yali musiimu ino ayi kulu nikwenda ayongera okusingawo. Tomana era twiddamu nonyogera aveemu ekintu. Naye nga nekyo ndowooza kyensuubira nga nze nsigaire nikunze Kakeire Frederick Assistant General Secretary basoga community eyo. Mama neyanzi baba we bali kuweereza olwo obugambo obwo akazina lwenda kaani akazindaalo ndowooza finance kuba oli kujaga anti program ekigambo sokulaja mu maiso basoga banange abamutya abali bona embule nebweya
Amaina n'erobozi ninze Mulondo Enokatera. Awachi. Omwana enzalwa eya Ebugiri mu Bukooli. Era ndi mutyami wa wano ku kitundu wano wendi mu UAE mu Dubai. Yes sir. Mpanga lyayo nkole emirimu gyange. Yes sir. Mbe naye mwena abali eyo mwebale kubaayo era mbasaba nti ekyetaagisa kyona okuba nga kikolebwa ku matiikira gano agalijja okuba nga agali kubindabinda. Nsaba nti tugemere walala fena ng'abasoga ekinaaba kiteesiirwaku kyona at least waba nga tusobola kuteesa ikkiriziganya n'ekinaaba kiteesiibwaku tube nga tukolaganira walala okuba nga tuyitamu ey'embeera nga tuli walala nga family. Mwebale ino mwebale irala. Oli wumite? Ndi wumite. Mayo kuba nti oli gubite. Otumire mama nakatunda akubona ati leo oli rasta. Okumutumire? Ajja kuwulira kweli. Adawulira adakubona. Mama nakatunda. Mama nakatunda nkutumire. Mutumire. Omugobo oto oli eno okatikana. Ndi eno ndi kugezaaku nnoonya muwogo n'amata g'abaana. Mpola guma obwesigwa nja kuwulira. Mama nakatunda bamutumirako mu obwesigwa banaani muwulire nani owuli ayenda okutumirako gemera agasawo ag'esente. Omwana agenda namwandula mpola kuba abantu bakuno ku kyalo kuno kibeesiga basobola okumwambuushinga w'enzira aye nga bw'aba akutuuse kusaba kyonwa oba osaba ekyolya kuba n'abalina sangaira okubona maama anti tuli mu puroguramu ekigambo Asoga Community UAE twasalawo okuweereza okusoga nga tuli eno okuswika madde tuli eno gye tutambuza okusoga kale tweyongera okubakowola mwena mutulayikinge tusharinge mupostinge Asoga Community UAE program ekigambo iwe omusoga ali eyo otayida mu kigambo kiri kyoli kulinda maama finance bw'aba ali wano yerekereza byalina okukola ate nga n'alina osigalayo ng'ali kubala ebitabo byaife oba ali wano iwe osigaire Fatuma omuyuga okakolayo ki ng'omuyuga mwena atuuse sangaira okubona alamusa kuba liikona bakazi wambala mwisaako Amaina nzenaalija Fiona nzaalibwa Mayuge era nga mpangalira wano mu UAE. Nsiimye okubalamusaako era nga akali tweyungako ku Busoga Community mbakowola mwena mwebwe tweyungeko bingi byendeze nga nina abantu bano wendi kwega wajja ensibuka banzaalayo naye kyakulirayo so ebintu ebisinga ndi kwega nga ndi mu kibiina kino nina bingi byentasobola nakupronouncinga mu lulimi lwange era nga bukyesaa bino I feel happy nti nsobola okwogera olusoga ebigambo ebiwera nga biri mu lusoga nali ndikwogera luteeso lwaze nakuli adini akalina omulimu munene ino tulewo okusoma olusoga ku platform muteewo kubaifa abasinga bingi tuli mu bangi omwo ng'ebigambo bya bungulu ebigambo ebisinga kwawe tusobola kubitegeera ng'eraweranga gwoze nguli era njabutuusa ku master aligani kusanje batuwenga emisomo egy'olusoga abantu basobola okwega olulimi olusoga boogera olulimi emekete ndoyizayo kamera babona abasoga bashabasitinga Salamu alaikum. Salu. Olio baba. Baba twayire era wotwaganire nga ndi ku nsonga yo nga maama ali kwebaza okuba nti yadweninga ekibiina nga olulimi olusoga bita katono aye tuwatuuse ali kumita mu lulimi olwo era nga nongera okusaba olwaleero baba puroguramu yaffe ey'Abasoga Community nongere puroguramu ey'okusomesa baba ikiriza baba okusaba kwange nkutuusiza ku muntu omutuufu tumire aye nsabye kusaba yena
olwomukaaga kubenga n'obugambo buyakayaka obw'olusoga bwekibuukira bulaka abantu basobola okuba n'olusoga kalamu mama kiza buzibu era zena tidde asirika ndakujja mu ofisi y'owakalikya ensebo ibaganya ensonga eyo tubona obwire n'olunaku olutuufu kituufu owakalikya atufunire yanatusomesanga nimwe nasobola otusomesa niife nga bakulembeze oba abanakyalo tusobole okuvaayo kyoba nakyo ng'otakindi ng'okitaawo ng'asoma kubanga era tusuubira okufuna abantu ab'endawulo nga basogaye nga tebakwira mu busoga ago mateeka kituufu kubanga bangi bandyenza okutambulira nga bera tube nabo balala aye nga tibakulira waife mu busoga ng'olusoga lutono so abantu abo tubeetaaga ate bona batwetaaga Little Rose means they start me first time. emyaka mukyalo kino ekyabasoga Nakati mara mwezi omwenda. oli memba mwidu Memba na ye kuli mu vilo. Ni memba. oli mutulutu Amina mkamila. sabotu Ndakutunga ndele yogera bala bali eri nabali kwenda okumanya gy'ofa ni weiganga kasokoso. abekasokoso batumire kumeni nkusoya ebibuuzo kakasa Tumira kwa bakasokoso abeiganga okwiganga centro. Ndende ino. Mama wange nabye kwende ino. Musayi wange sabye kwende ino. bakobera oti emirimu gitambula bulungi Niba tutambula bulungi kuba tubikola saawa gino. bakoba nti olina abooluganda Naye wentuuse mu baganda bange buli kimu kiddatirira bulungi. Bira omulanga abaana abaguli ku miti basogako obudde bakubira omulanga ayi yonna akalimu okunakonakona ng'asobola okakola nikola era okuyisaawa wenkuwa omulimu nga gwakujja mu kiyumba munda okolobadde nasonga kirungi kale tuwulire maama tuweeroboza nti abaana abato beeroboza ku mirimu ateze enjoko kimukola ebyo byaife bakalire ifo tweroboza bwobi akanaalimu abawala abato bwoneeroboza obwire bugyakujyamba otuuka obweri mu decoration kubanga tolikwenda kujja mu kiyumba aye nga ate ekiyumba nekyangu ekyaki ekyokufuna ate nga nekiriwo mu kaseera ako kale tuli mu program ekigangu otajja nkakwenda program ekigangu asooka community likinga walikinga washaringa oba tosharinga obubona bubona wakutandikaawo washaringa okupeji ni ku YouTube bw'ova wanoti oyinza okuba ng'ozira internet aye bweba eriku ja ku YouTube oliking otandika okufollowingawo page abasooka community ekuba bino byona oliwaidi ojja kuwebona ku YouTube era bajja kuleta message obubakamu ogerambako obweno bwobwere ojja kububona ojja kububona tulitegeka amakikiraga ekisenge kyabasiima wakawulira omwaka ogwalimu ebibina byabasoga wa bakoola bali eyo basobole okutwegaitako banange buli musoga ali eyo bakobe batwegaitako musoga ali eyo basoga bairo bali eyo tusaba ino otwegaiteko awati yes oliko mite iwe tumira ku baba tubone ni boyfriend bwoba oliko mite akana kana akalungi kali sonolana naye tunoonya nja kudibaani bale mwide mukomi mama cheya tuli bubiri tunoonya kale webale kuida beautiful Nice to meet you here. Uvawa menzo lusuko sintu uvawa Okay. uvawa Hey, from Uganda. Nanga, she knows English. She cannot talk Lusoga. She cannot talk Lusoga. So we are very sorry about that. But she's a very nice looking girl. Abasoko basango Hello. What is the fire? That is how ate nga n'abawulu bafuna abasaada Baba General that's funny. Hey. Amutu mweleze mu kamera.
Jeno. Kai. Usanga ilo kubona. Tuongele bisoga. Halo. Bana. Abantu bakubachi baliyo. Oliko mitobo yumite. Yongera, oliko mitobo. Ndi umite. Imwe. Mukubachi. Ndio baba. Usanga ilo kubona namza kubantu sawa ndiwele. Mukulu wange nageme kamera yemuna utagiriza kaye ino jakumkola ibi pana mukoba muti abasoga tuli program ekigango ndidye nga ndi mukulu muka ngandi kusambya bide mu kigango bide ne beautiful lero batukozesa nsoli ekigango kamera bakuwogita kigango kibwenya abaana bali kunekanekana abaana bali kushaba stikinga abasoga bali kushanana ekiri wano banange tuli wano tuli mu kigango akyo wakitaye tusangaire okubabona fena okwagana mama amaina neirobosi Aisha Nasabu haja chomulala asitulina kukyalo ekyabasoga kaligwa kakaya awo ati ali kumite kwekyo olina okutambuza embeera bikola musaku bantu programu ekigango anti tekera amatikira gaisigonja bazinga mama oli gumite mumatikira galenga okuba tusimbe kutina isira kusinzira experience is the best teacher. Didi na bieneza Kama ofisi yange. Kama ofisi yange. Ogenda abashala abasoka. Ndoza n'okulwana okukola eby'ebiyizo otutwala mu maiso nga abasoka. Ekyenizo okugera mu biro. Kiyintagana ng'okali kuba kusinga. Nendonkobolede abasoka n'abale oba tegeeza bakoti amatikira nsembayo nga nkowola abasoga boona abali mu UAE nti banange twegayitire walala kumatiikira gakyabazinga gano tusigale nga tutambulira wala nga abasoga tulobe kweyawulamu nti nze ndi wa kibiina gundi nze ndi wa gundi buli kimu tukyokolere walala kubanga tuli basoga obusoga yanzizaino mama ndoza usanga ile baba sana yesu kawaidu baba watu lekera wewe bale kuita watu wako ilimu ndera yange ayenga ekisokera nongera okwisisa abasoga abakadaguza emyaka ebiri bamwadaguliza wababudabi ba Dubai twena tubasokera bwamuzi wa twena somwe bali kukuza anniversary ey'emyaka ebiri mwena ye mwasizi okuduko byabaire birungi era kyendi dinti byona ngero omulama bw'ogwandire nongera kukowola bwegayisi ate obwegayisi tukitegeeza nti obaire oyambala kaito dambula kalekerawo okudambala oyambala ebrawunbe kitegeeza nti tuyisanye nga bwe kiri nti osobola okuyisanya n'amaanyi gati walala ogw'omwena we gunaatuukira ng'abasoga nga tulina omulamwa gwe tuyitambula ogulaga ekigambo okuyisanya n'amaanyi ekiraga nti obusoga oba tuli basoga kulwa busoga era nze n'okukowoola kwange eri buli musoga anaatuwona olwaleero nti bw'oyagaana omusoga bw'owulira abasoga nga bali kutuuka oyinira omulanga nti lwa busoga matiikira mupiira netball kuuka jabuje kuba n'emizaano giri kwida egy'abasoga emizaano bingi ebiri kwida mu maiso tiimu d'emipiira netball basketball so bakowoola otatyamira kitone kyo ng'oli eyo ida atayidiwa wakutuukira oba oli Abu Dhabi basoga nsekere oba oli wano mu Dubai olina abasoga community olina basoga feena tuli basoga so namba dida kubaawo awo mu bayo you can reach out
otegeere butya bw'osobola okweyunga ku basoga bayini so eyanziza mutandike namukobya nti ida namukobya nti bamukobya mutingawe muli wano namukoba nti office ya iwe eri wansi wange yakakana ida wano constitution jakusoma bulungi era mubeyo nga mukidi sobola okubinga dinondalo ndoza tintalo wabula ndogeziganya ndoza da executive ebuye eno secretariat ni chairperson office ebuye eno finance banandamegwa afanana bulungi nze tininga batukali seefu twogera kubakoola nti ekyalo basoga community UAE ndambuzibwe bulungi ni admin wife omulungi ali ku kamera saawa bino yena tumwebaza so omulamwa gwa kubona nti amatwikira kitamusoga ali untouched oba warasa lukayima oba wakugira abakimanya batera okwebuzaabuza with about transport so baweeyo mu bungi bonabona bemubona wano basambaku basambira irala nao binayo nowawe lufeye mbuyere mama olufeya osaze wotyameeyo mama entondo daki olufeya baba bagitiikirire aye ndowooza okola ku ngeri y'akatalekeka akatalekeka kalala kati ekyalo kikaali open oba ng'oli musoga ng'oli eyo nga toli mu kyalo kino kyakasoga community UAE likweryazaama ndogere bulungi ekyalo kino kyaniriza buli muntu ayitibwa musoga mulimu abaana abalungi mulimu abavubuka webale ino otegeire abaana bali muno mulimu abazeeyi batono abo batono abo n'abatono ekyalo kikabazeeyi ayi n'abatono so ita wano ate bamu wano wairi ndi wano mama walufaayi yena idye kale naawo bakagwa kulandingi ntiimu nze nkulembeire ndivuga oba oli ku kitindi ogire kusubula kibaba sande eri kwida buli mukulembeze alasobola kwida wano faini basi owa finance aliwa mama sande eri kwida ndi wano naduseira lero tulikyeleda faini yabona bakoola abekweka mu bumooli basobola okwida kubanga titwidi mulimu gwabaleetesa byona babirumuka babireka titwidisaba twena twongere okwekumakuma gw'okwokubiriza ekintu kyamwino mukabe tutitekweyisira n'amaani kuba nekisinga atugaita era omuntu oba nti omwino noire nti basoga community kiki ekisookerwako tulina kintu kirala nti mwino mukabe netuba nti tuviire byona twagemera walala kwekyo ekintu ndowooza obusoga tulina akutwala mu bulungi era omuntu aba asikirizibwa ino okutuyingirako so tembe ina kyekitale toyanza former SG olwobakoogo mukama akuwa omukisa bweza nebiki bweza bwa mukasa nebiki bweza